Ikaze kuri Rafiki Podcast ndabaramukije nizera ko mukomeje kumererwa neza. Muri aka kanya reka turebere hamwe inkuru nyinshi cyane ziramutse zivugwa zifite aho zihuriye n'iyi ntambara ya Ukraine. Tuze kugera kandi no ku mirongo y'urugamba, tugere muri Kursk turebe uko byaramutse, tugere muri Ukraine ubwaho turebe uko byaramutse. Nkaba nagusaba rero gukurikira iyi podcast kugera ku munota wa nyuma kubera ko harimo inkuru nyinshi, ntifuza ko hari n'imwe yagucika. Nkaba nizeye ko uri bumpe igitekerezo cyawe uciye muri komenti, inyunganizi cyangwa se icyo ushaka gusobanuza, waca muri komenti podi yacu igakomeza ikaryoha. Reka duhere kuri uyu mudepite w'umunya-Ukraine bamwita Mariana Bazugla. Mariana Bazugla aranenga igisirikare cya Ukraine cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine ko buri gufata ibyemezo bitarimo gutanga umusaruro ku ntambara abanya-Ukraine bakeneye. Mu by'ukuri wavuga ko hari bamwe mu bayobozi ba Ukraine, turaza kubibona nitugera mu buhamya bushaririye bw'abasirikari ba Ukraine barimo gutanga haba noneho no ku mateleviziyo y'abanyaburayi. Icyo ni ikintu gitangaje turi buze kuganiraho. Mu by'ukuri urabona ko muri Ukraine harimo abantu batangiye kubona ko ya ntambara aho igeze ntabwo bakiri kurwana intambara ya Ukraine. Ubu ngubu etape barimo, kubera ko Ukraine mu by'ukuri yaratsinzwe, etape barimo ni intambara ya Zelensky. Ubu noneho bari kurwana intambara ya Zelensky ijana ku ijana, kubera ko murabizi ko Zelensky yakoze amakosa menshi muri iyi ntambara nk'uko tumaze iminsi tubiganira, ntago ndi bubisubiremo. Ashobora kuba yanabazwa byinshi cyane. Ibyo rero biratuma yifuza ko intambara ikomeza. Gukomeza kw'intambara rero ni uko yagira, twarabivuze, ni uko yagira ikintu mu Burusiya cyamunaniye, plan yamunaniye yayigeraho, yari gutuma intambara itinda cyane. So rero hari abanya-Ukraine batangiye kubona ko iyi ntambara ni iya Zelensky. So rero batangiye kumera nk'aho bahumuka mu by'ukuri. Uyu nguyu Mariana Bazugla aravuga ko ingabo za Ukraine zirimo guta Donetsk zikayisigira Uburusiya. Akavuga ko ingabo z'Uburusiya ziri kuza zinjira mu duce tutarimo ibirindiro bikomeye, noneho n'ingabo za Ukraine zahunze zigahungira mu bindi birindiro bitubatse. Urumva icyo bita fortification, ubwo nabuze amagambo nkoresha mu Kinyarwanda. Naho n'ubundi bagasanga nta mbaraga bari bugire zo gukomeza kwihagararaho. Uyu Mariana aravuga ko ibintu biri kuba muri Pokrovsk, muri Toretsk ari ikimenyetso cy'uko plan abayobozi bakuru b'ingabo za Ukraine bafashe yo gutera muri Toretsk nako yo gutera muri Kursk itarimo gutanga umusaruro ku rugamba. Akaba avuga ko bibabaje kuba ingabo z'Abarusiya zigiye kwinjira mu mujyi, wa mujyi twabonye ejo wo muri Donetsk bawita uyu mujyi bawita ngo ni reka nze ngurebe, uyu mujyi bawita Pavlograd. Uyu mujyi wa Pavlograd ejo twavuze ko uri mu birometero hagati y'umunani n'icumi uturutse muri Pokrovsk. Tunavuga ko na leta ya Ukraine ubwayo yatangiye kwimura abaturage muri uyu mujyi kuko murumva ko uri hafi y'ahari kubera intambara, ndetse abanya-Ukraine biteguye ko ari target ikurikiraho y'Abarusiya. Ni nayo mpamvu bari kwimura abantu. Impungenge rero z'uyu mudepite Mariana ni uko Ukraine nta bushobozi ifite noneho bwo kuvuga iti noneho turatsinzwe ahandi hose, ariko noneho reka twihagarareho ahangaha muri Pavlograd Abarusiya be kuyifata. Ibyo ngibyo ntabyo abona. Ni nayo mpamvu yibaza ati ibi biraherera hehe. Akanenga rero ubuyobozi bw'ingabo zabo ko butarimo gukora plan zifatika, plan zabo zitarimo gucamo, kandi nabo ntibabibone ngo babe bakwiyadapta kuri situation, kuko twarabibonye ko muri Kursk abanya-Ukraine baracyakomeje gukaza cyane. Njyewe ibi bintu Mariana yanditse nkibibona nibajije ikintu gikomeye cyane. Murabona mu Burusiya kuva ingabo za Ukraine zagaba ibitero muri Kursk, mwabonye ko Abarusiya bigiye inyuma cyane yahari kubera urugamba, bajya kubaka ibirindiro biteye ubwoba, ibirindiro nka bimwe byahagaritse ya contre-offensive y'abanya-Ukraine. Ibyo rero bikwereka ko Abarusiya nubwo bizeye ko bagomba gutsinda intambara ahangaha muri Kursk, ariko ibintu bishobora guhinduka isaha ku isaha. Ntawamenya net ishobora kuza n'ingabo zayo n'ibikoresho byabo byasigaye inyuma byose ikaza ikavuga iti aha niho ho kumenera niwo muryango wabonetse.
ibyo rero abarusiya barantisipa bakavuga ati ibyo bibayeho reka dushyireho ibirindiro ku buryo niyo na net ubwayo yaza ku mugaragaro twahangana nayo ntabwo yarenga ahangaha. Iyo urebye rero hakurya muri Ukraine ubona ko icyo kintu nta gihari. Ni ukuvuga ngo ibirindiro byari bihanganye n'abarusiya direct iyo biguye nta bindi birindiro biri inyuma, nta yindi kava. Ni ukuvuga ngo barirukanka, noneho ubu hiyongereyeho ko nta basirikari, nta bikoresho, n'abahari noneho morale iri hasi, ntibari kumvikana n'abasirikari bakuru. Turaza kubireba nk'uko nabibasezeranyije mu buhamya bushaririye bw'abasirikari b'abanya-Ukraine. Reka tube dukomeje ibi bintu, turaza gukomeza kubyibazaho nitugera nanone ku magambo ya Siski. Mu kanya nitugera ku byo Siski yavuze, ibi bintu nanone turaza kubigarukaho gatoya. Ahubwo dukomereze ku banya-Ukraine bakomeje kugaragaza izi mpungenge. Uyu we yahoze ari umudepite bamwita Barashov. Barashov yavuze ati mwitonde cyane, mwitonde cyane, Putin aracecetse. Yavuze ngo Putin ari calm, ni ukuvuga ngo Putin ari calme. Nyuma y'ibi bitero by'ubushotoranyi bwo muri Kursk ntabwo yigeze abwanuka, aritonze, nta kintu ari kuvuga, ariko mumenye ko Putin ari gutegura ikintu gikomeye. Uyu mudepite yanavuze ko, uyu wahoze ari umudepite yavuze ko Ukraine ishobora kuba igiye gutakaza Kharkiv, Sumi, kuko abarusiya batazongera kwemera ko utu duce tubagabaho ibitero, kandi ko Ukraine nta bushobozi ifite bwo kuba yabahagarika. Nibyo navuze ejo mu kiganiro, ibi uyu mudepite avuze nabivuze ejo mu kiganiro mvuga ati intambara ya Ukraine ahantu igeze, abarusiya bagiye gukora icyo bita self service, bagiye kwisavinga icyo bashaka muri Ukraine. Uduce bashaka badufate, bahindure n'ubuyobozi uko babishaka. So twikomereze rero, inkuru zikomeje kugenda ziza ari nyinshi. Ahangaha hari abanyamerika, iki kikaba cyongera kunyemeza ko neza Amerika igomba kuba ibizi ibi bitero byabaye muri Kursk. Neto yari ibizi 100%. Narabwiye ko gahoro gahoro amakuru azagenda ajya hanze, tugenda dusobanukirwa ibintu gahoro gahoro. Ahangaha hari abasirikari, ni groupe y'abasirikari. Hano ndabona ifoto yabo bagera kuri 12, bafite amadarapo ya Amerika n'andi madarapo ari ibimenyetso ntazi byari byo. Ibinyamakuru by'abanyaburayi byo byabise ngo ni private, ngo ni igisirikari kiri private nka kuriya za Wagner zimeze, cyafashije abanya-Ukraine mu ntambara bagabye muri Kursk. Aba ni abanyamerika. So rero nyuma yuko abangaba bipostinze bari muri Kursk, abarusiya baje kongera kugaragaza amafoto y'aba bantu, bavuga ko iyi groupe y'aba basirikari bari muri Ukraine kuva muri 2022, ko bahari kuva iyi ntambara yatangira. So rero ni amakuru aba yagiye hanze ajyanye n'iyi ntambara ya Kursk, ntari gusimbuka. Tugere ahangaha. Ukraine ngo yashoboye guhanura 30% bya misile z'abarusiya. Ngo murumva ko niba barahanuye 30%, hari 70% zageze muri target. Icyo cyerekana success. Ntabwo abarusiya bahombye, kuko urumva niba barahombye muri misile 100 bagahombamo 30, murumva ko ikoranabuhanga rihari cyangwa se ubwirinzi bwo mu kirere muri Ukraine buhari ntabwo bukora bihagije. 30% nizo bashoboye guhagarika. Noneho bashobora no guhagarika drone 66%. Urumva ko muri za drone baragerageje. Aya ni amagambo ya Siski, aya ni amagambo ya General Siski. Arongera agakomeza akavuga ati Ukraine ikoresha shells 14,600 ku munsi. Yongeraho ko abarusiya bakoresha shells 44,500 ku munsi. Bikaba bivuga ko ari shell imwe kuri 3 z'abarusiya. Aya ni amagambo ya Siski. Aya magambo yanayasubiyemo anaha raporo Zelensky, amuha raporo y'urugamba, mubwira ko abarusiya bakomeje kugira superiorite muri shells, kuko bikomeje kuba 3 z'abarusiya kuri 1 y'abanya-Ukraine. So rero ukibaza uti niba situation ari gutya imeze, mukaba mutari mufite ibirengaho,
mudashobora kurenga kuri wenda niba abarusiya babarushaga zari 3 kuri 1 mukavuga muti noneho dufite ubushobozi bwo kuba twadepasa abarusiya tukaba twagira byibura 5 kuri 3, murabyumva, nibwo wagira uburenganzira bwo kuba wagaba ibindi bitero no kwagura imirongo y'urugamba. Ibi rero bikwereka ko imibare ya Siski n'ubundi muri iyi ntambara yo muri Kursk ni imibare ya cyana, ni imibare iri hasi cyane. Uwaguha kuyobora izi ngabo za Ukraine nta makosa rwose utakora. Ibi rero akaba ari ibintu byo kwibazwaho n'uyu Siski. Hanyuma hano ndabona murabizi Orthodox Church muri Ukraine imerewe nabi cyane, abadepite batoye ko bayibaninga muri Ukraine. Hanyuma muri Estonia ho nabonye bakuyeho ibimenyetso byose bihuza Orthodox yaho niyo mu Burusiya cyangwa se na Moscow. Murabyumva ko Zelensky ari mu ntambara iteye ubwoba, ari mu ntambara yo guca n'amadini. Ni ibintu bikomeye cyane, sinzi niba azabivamo. Reka twikomereze tujye ku buhamya bwa Vitali. Ni ubuhamya bushaririye cyane, ariko turacyafite n'ubundi buhamya inyuma nabwo bubabaje cyane, ariko reka duhere kuri Vitali. Vitali rero ngo yinjiye mu gisirikare cya Ukraine. Kamfunguriye inkuru ya Vitali nyegereho. Yes, ngiyi Vitali ngo yinjiye mu gisirikare cya Ukraine. Bamwinjije mu gisirikare cya Ukraine, barangije bamushyira muyo bita Assault Brigade ya 92, ariko we yinjiramo nk'umushoferi, mu by'ukuri nk'umuntu ugiye kujya atwara abasirikare. Nabyo bamwijeje kuko we yari yanze kujya mu byo kujya ku rugamba. Vitali rero yakomeje gukora aka kazi ko gutwara abasirikari abajyana hirya no hino ku rugamba, ariko nyuma yaha abasirikare batangiye kuba bakeya, umuyobozi we yatangiye kumusaba gufata imbunda akaba yajya muri operasiyo zimwe na zimwe. Vitali avuga ko yanangiye agakomeza kwanga kuba yajya ku rugamba kuko we yumva nta mbaraga afite zo kuba yarasa umuntu. Noneho umuyobozi we ngo yagiye amufungira muri cage. Ubwo ngubwo nayo sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko murabona cage nyine nko kugufungira ahantu mu kazu gafunze, cyangwa se nka twatuzu tw'inyamaswa nk'akantu kubatse na za ferabeto cyangwa iki, sinzi uburyo nagasobanura. Wenda muri comment umva afite ijambo ryiza twakoresha kuri cage yatubwira. Ngo rero Vitali bamufungiranye muri cage inshuro nyinshi uko yatenguhaga cyangwa se atumviraga uyu muyobozi wiwe, wahitaga amufungira muri cage. Igihe cyarageze operasiyo yo muri Kursk iratangira. Operasiyo yo muri Kursk itangiye, bamuhaye mission ngo yo kujyana ingabo ahitwa ahitwa Giri. None harababaza ati ningera Giri ndabigenza gute? Baramubwira bati wowe batware, nugera Giri bavemo ukata imodoka ugaruke uhabasige. Vitali avuga ko aya matripu yayakoze inshuro nyinshi, anavuga ko mubo yatwaye bose nta numwe wigeze agaruka. Mubo yatwaye bose muri Kursk abageze ahangaha muri Giri nta numwe wigeze agaruka. Vitali rero avuga ko kubera kamanda wawo wakomeje kubafata nabi, byabaye ngombwa ko abasirikari be ubwe bamwirasira, kubera ko yafataga nabi abasirikari no gukomeza kubohereza ahangaha muri Giri kugira ngo bajye kuhapfira babona bagenzi babo batagaruka, nawe agakomeza kubohereza ubona nta mpuhwe bafitiye, ari nko kohereza inyamaswa mu ibagiro. Bafashe icyemezo rero cyo kumwirasira. Biza kurangira rero bamwe muri bo bafashwe ku rugamba. Nkuko Vitali abivuga, kandi avuga ko mu gisirikare cya Ukraine harimo kutishima cyane cyangwa se kutizera n'abayobozi babo, hakabaho n'ibindi byiyongera biza kubakatira morali, kuko murabizi ko Ukraine ifite ikibazo cy'amafaranga. Ubu bababwiye ko n'ukwezi kwa 9 batazaguhembwa. Vitali rero akavuga ati nta kindi kintu wakora, bagukoresha icyo bashaka kuko konte zirafunze. Ugeze muri Ukraine nta kintu na kimwe wabona, n'uvuga ngo kadi yariyo yose cyangwa se akangombwa kari ko kose ukabona ari uko ubanje kunyura kuri abangaba bashinzwe kwinjiza abantu mu gisirikare. Akaba avuga ko rero ari impamvu mu gisirikare cya Ukraine harimo benshi batifuza kurwana. Iyo ni inkuru rero ya Vitali wafatiwe muri Kursk ndetse na bagenzi be, akaba yaranahasize benshi bahasize ubuzima. Tugere ku wundi mugabo, ni umugabo cyangwa se ni umusore
uyu nguyu we ntabwo iherezo rye riramenyekana, kuko ntabwo we inkuru ze zo ku rugamba zirajya hanze, ariko noneho uburyo yinjijwe mu gisirikare nibwo buteye ubwoba. Uyu mugabo yari afite sale ya gym atoza abantu ibintu bya fitness, namwe murabyumva, abantu bajya muri za gym murabizi ko haba harimo abakoci, yari umukoci wa gym. Haza noneho abangaba bashinzwe kwinjiza abantu mu gisirikare kuri iyi gym, bahageze bashaka kumutwara ku ngufu, arabananira, barwana nawe, amafoto ndetse aragaragaza ko icyo gihe basize bamukomerekeje, ariko arabananira baragenda. Mu kugenda abangaba baragiye baritegura, bishyira hamwe ari benshi, baza kuhamusanga ari wenyine yarangije akazi, baramwiba, baramukidnapinga, baramujyana. Uyu mugabo yongera kugaragara ari ahantu mu ishyamba bamuzirikiye ku giti, hari ukuntu amaboko bayapfumbatisha igiti bakayazirikanya, niko aziritse yambaye agakabutura k'imbere. Noneho abasirikari ba Ukraine bamusaba kuvuga amagambo, ni amagambo akomeye cyane, nari nanze kubivuga ariko ndabivuga. Aravuga ati nari ikigwari, nari naranze kujya kurwana kubera ubwoba, ati none bamfashe bandongoye mu kibuno, niteguye kujya kurwanira Ukraine. Ubu ni ubuhamya bubabaje cyane. Uyu nguyu we ntago biramenyekana niba iki gisirikare yarakigezemo, niba baramwiciye muri iri shyamba, cyangwa se niba ubu ngubu ari mu byitozo. Nta nkuru ye ikurikiraho, gusa ni amavideo yagiye hanze. Iyi nkuru iri muri video, uramubona ahantu aziriki, ubanza kubona amafoto ye kuri gym, bakakubwira uko byagenze, noneho bakaza kwereka n'ifoto aba banazi bashyize hanze bamuzirikiye ku giti. Urumva ko uyu nguyu byanze bikunze nta mahitamo afite, azisanga niba akiriho, azisanga ahantu mu ntambara, atari umuntu rwose wifuza kurwana. So ibi ngibi nibyo biri mu ngabo za Ukraine bimaze kuba byinshi cyane. Nababwiye ko uburyo barimo guta ibirindiro muri Pokrovsk, New York na hehe, n'abanya Ukraine ubwo barabivuze ko abasirikare ntago bakirimo kumvira ba kamanda babo, noneho batangiye no kubarasa. Mwumva ibintu bitangiye gufata indi ntera, kubera ko bidatinze abanya Ukraine benshi baraza gushaka kwitandukanya n'intambara ya Zelensky, kubera ko Ukraine ntabwo ari Zelensky. Muri iyo ntambara rero ya Zelensky muri iri joro yagabye, ubwo twavuye ku buhamya, yagabye ibitero bya drone 45, drone 45 z'ubwoko butandukanye. Abarusiya bakaba babashije kuzisenya hejuru y'imijyi itandukanye, hari zageze hafi ya Moscow, hari Belgorod, hari Kaluga, hari Kursk, hari Bryansk. Izo drone murumva hari zagiye zasenywe muri utwo duce twose dutandukanye. Akaba ari n'ikintu kikwereka ko system z'abarusiya ziri efficace, kuko nta impact yigeze ibaho, kandi abanya Ukraine izi drone ibi bitero babikoze. So rero nikikwereka ko ikoranabuhanga ry'abarusiya riri hejuru cyane. Tuve kuri iyi nkuru tujye Vladimir Putin, murabizi ko amaze igihe mu rugendo muri Azerbaijan, aho yahuye na perezida w'iki gihugu Ilham Aliyev. Rero akaba yahise asaba kwinjira muri BRICS. Uyu Aliyev yasabye kwinjira muri BRICS. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Vladimir Putin, kuko ku munsi w'ejo Vladimir Putin yasuye uduce dutandukanye tw'Uburusiya, harimo na za Chechnya, za Ossetia. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Vladimir Putin yakoze avuye muri Azerbaijan. Yes.